Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Uba pensingan NCM, ubalong ukurtong jongkaseng Kongres, uban yakun na maukar pentorong kra konstituensi, ha kajanmir kapra tarik urimpang arja arpsan. Ulahiar siya kasinong maupan, ban pelong ya kajialang pajba, na kabenta ban pensya yakin nongrim, bat kitong terikam jongu, bat ban panru kajengkersa na kipajba nongsong sinong, jong kasinong maupan, bakin penjob ya ha kanika kenti. Habakaran hakani jialang uba PNCM uloong ba District Council don kam de giriorang ba ki basuthu bat ki basyampang ban yada nakajingsha yuroj ha ka sarkar jala bat ha ki bor jongkaan ha ki benta ba pher bat ongru ba ki nongmi khmat ban lech ka District Council ki de ban suthu ba ka de kasti yada ban thawan Kanika election jet nongmi khmat sa District Council ki ba page ki social media hagi YouTube bat kiwe hidon kani ka baki comment kiong bakane ka election ya kenno ya kentho ka election ya krensnew ka we iwe bat bun ki pajba ki sukulma ban snap yano bat ban snap yano mardap tang da ki jingkan tho suda hakajin snu jonga ku muwe na girurang ba ngadon tangkane ka way ndon ubabah chis pa persen idon lagi jong ki jing trot ki jing duna ki jing bit ki jing bombit ci bombiang jong don teng habang imut panle ya ka babah yi kumle ya ka basniu bat ngim long ki bru go biang nadong shadong na ka daw ngas no banong tangkane ka way kapadon kam yang yi kalong ban perkhat thamai lang ban thau thamai lang ndei ban ya kenno ban ya kentho ban ya krensni tinu blai go ong kumno ada gibriu jonga ki phai sanga ikla ka bomot ngan snap na bneng bat ngan penkhya ya kali gilong gibriu ki betlot baduna kabaron kam yang yi kalong langilong kpa hayeng langilong kinong yaram snong langilong kinong yaram haka council langilong kinong yaram haka sanhima sima kadi tangkawai ka bangia kubor kata kalong tongin thau thamai tongin perkhat thamai na ka benta kari kasi ba ya ka jongi kipai ba haka tingdai jonga ba ka sinong maupat ngadon ka jing sngojan ka jing snowit ngaken mau ka por bangalong kum MDC jong ka mau sunram CM juga District Council hadin bangilayo khambun ka phone naga special assistant nang teina ka government of India ila persangkat bala ban snap ikijing ot kijing yam kumbalong secretary snong bagai persang banyarap ya ga e ba gila ngakan mauru ka por bangiwan ra ya kajing pia ya ki konstituensi hausnya marja khatlai ngakan mau dengong ya kasino mau pat naman ngatiap pa kasino mau pat ka hap ha ka maulai konstituensi ka kentoj sauli kanat saka laim khra kumbu CM ha tu por kumbu MDC jong ka mau sunram ngamdon jing temu ngamdon jing mut ban kiu ban yele na shilong tenrei kumbu paramarjan basyongan tay lum siap ngas ngaudai bala kumno kamau pat kadiban wanno siap pentorum kra kenang ban ka pensuk ya kinong snong juga snong mau pat ndaya katu por ngamla ban pen urlong ya kata nama lokal MDC ya katu por das ngautenat ya kata karum perkhat jonga ngadang ong ya uba pimdai ban perkhat ya ka convenience jong piu MDC perkhat nengtong ya ka convenience ne ya ka bit kapyang jong kinong snong jong ka mau pat mlelei tang khnyat snam hadin
lawan biang kajing berkat ban pentelah ya ki snong ha ki konstituensi beper na kalian ka dor bar snong maupat daga railang kawai lawan ai kajing tho sanga ko chairman ko deputy siam jong ka district council barga bangas ngau tenat kelong maloru chairman jong select committee daga jing berkat jong ka snong ngong kani ka dik kabu ka siar yanga kumbanga berkat na du usnyam arjar khatlai kadai kani ku siar ban rano ya ka maupat sya ka mau khar pen thorum khra maupat ya ki kentoy mauyer sauli lengken bat kiwi kentoy kata kada ngas ngomong ya pi bangadon kar kom berkat ka bakerpang ya ka sinong maupat bada ngadon ka jinga jan bar kinong ilam sinong ngai punya kuburi kata ndai tang bar kinong ilam sinong kinong ilam jong kiseng samla kinong ilam jong sport club nagapor hakapor ngajudon kajing jan marsenda bat pi bat habadia gino kajing snowsi la kalong hakano kaliang ngaju poi hamaupat tadau kumbaong ibarit yatei ba hamaupat ngamlong su ubat mai ngalong ubayajan bayai thu ithau bayai sujan bat pi baro kinong song snong kata kalong kajing ayajan kajing dei bat ki nong song snong jong ka maupat bangana sukumen dia ba ka maupat hubrai September u gobernur ulapan benapai ba kala hapno syaka maukar pentorum khra kum ka maukar pentorum khra bat na kaliang jong aku mukertong bradairu MDC barim ngada prensku ba ya pi bara kinong song maupat syaka khatpra maukar pentorum khra batongi trilang kawai na kabenta bentai ya kene ka konstitusi ka jongi ka benta ka bahar ka menor bat ka menta jongi ki khasi nada ye kran ya ka menor ngathai boro ngitip ha ba ya gari khasi latip kum gari tip riu tip lai ya gari khasi latip kum gari kitrai muluk kari kitrai jaka ya kari khasi latip kum kari ka akor kari ka buram ya kari khasi latip kum kari ki lai phusim ki khat ar doloi ya kari khasi latip kum kari ka ba don ki tenrai ki balong terpa kar gombar khendeu bat siap ngilong ki trai muluk trai khendeu haga simkur simjai isim syaka kemi hakaliang ka sinsyar hidon ka dorbar dong hidon ka berarbar snong hidor barai hidor bar hima haka sinsyar kur hidon ka dorbar kur hidon urang bakur haki hima hidon usim usardar menteri hari snong usardar snong urang ba snong hidon ki wahadar hidon ki matabor batkum ta ter kata kadai ka menor jongi upun khasi bagi snoutenat baya kane ka menor snoutenat bagi nongelam nadu kinongelam haki hima kinongelam haki snong tidak snow sarang ya ka menor bagi ka jilong tenrai jongi breu jongi ka jilong kerpang jongi la kalong hakano kano ka benda idon ka syaksuk mensim idon karwai kasnyau kebalong tenrai ipai bat nang tadau idon ki tenrai lajong dibangi di ban sngau sarong ndai tang kata nasngau tenat ba shwa banwan upareng hakari kasi jongi idon kasen syar ka khadar lagajong idon kiriti kidusur lagi jong bar ka bangas ngau lengong kalong bawat kajing khanbor juga sorkar parang kamla ban kamtrai ya ka kendeu ka siap haji syah ka sorkar parang wei bakala sensyar hakanu kunu ka jaka kala long trai nadong hadang henrai la dagidan kam silengkot ka kendeu di hapan lek syausim ka hima melim ban kerpat ko pa im hima melim to ai jakalem biangi kat kajing khanbor jong ka sorkar parang idon ya kerkom sensyar
Apa Syongkia. Datang nak kadau, kajing memasuk thok jing mut ki menteri, ki korpori. Kabadan kanu tak kadak orpai. Kata pasor ka paring kasim kabu ban pai ki hima. Handrai ki dol ki hima, ki balong ko wei. Hapadang muslim ki menteri ki pasan. Mla. Warga sorga paring ru ban pai pen pra. Ngidon ni kajing long menor, bamen suwa ka bakar pang bha. Hagapor ke bangyo. Ya kajing lalu yang sedang kenai spa asal punyau. Hadin baka India Dominion. Kena persangkat bala bandong yang iki hima kasih. Bani salang no bagi India Dominion. Kapangas ngau tenat bagi nongelam. Kisim. Kilendo. Kiong nginam biasa. Lalap himsain ya kadulir ban penek ya kidustur jongi. Nginom ya sahabat pi ke India Dominion. Ada pimpang ya kidulir kijongi. Kadulir ke bangyong ke instrument of accession ke annex agreement. Padahal ni ke annex agreement bakaya instrument of accession la keren syai. Baga kendau ke siap kamdei ke kadi balong ke jongi. Kamdei balong jong ke India Dominion. Kasimpun simjai. Kadustur kadi banong ka jongi ndai banwan ra daki ai nongwai jong ka India Dominion kata ka bajong ka custom ka sensor snong ka sensor thau kam dai banwan ra daki no ki ai jong ka India Dominion dai bandon daki ai jongi gerpang ka ai sensor hima ka ai sensor right ka ai sensor snong kat kum ka dustur jongi ka khadina kadi banong ka jongi kiwa kadi balong ki jongi, nyau siap kadi balong ka jongi, ngau sarong, bagi don kin hong yalang, nadu barim, bakim tre, ban compromise, ban surrender, ya ki dustur lajang. Balong baka India Dominion, gila pediang, ya kan ya kedulir, peniesok, dah kawai ke jing tubo, ban ai bor kerpang. Yakini kirilum khasi kijongi. Ndai tangki siem, ndai tangki lendo. Hakapor basna, yaka constitution jongari India. Hakapor bo pastor JJM di Khosroy, udah wei nakir khotna sub committee. Kila ekran, baikane ka dulir, kabayata ban penne dustur, ban penne yaka hok long try. Adon kam ban tap no, haka constitution jongari India. Barka ngau tenar kalong, pastor JJM di Khosroy, wei nak kiri orang ba, angbat kiwei kinong elam. Hilap kerpat, ya ka sorkar India, banbu kerpang haka konstitusi jogari India, ya ka kernet ke bandriu, lane ke bagi ong ka sikshite. Hapan perbau Yusmawo, yau pandit Jawab Nehru. Upala kulit bensim ban pediang ya kan ka krenit ke ban riu ke balong ka jingya da yangi ki kon kasi bande gini ke parti mentah sentral tengah terai naya kren su jigeda ngila akut tenigi sngongo baga kongres parti ke pediang ya kan ke jingger pat ban thep ya ka krenit ke ban riu ban bu ya ka district council kum ka wei kabanan buar ban snai kata kebagian ke legislative power ban sensar executive power ban bishar judiciary power ya pan ngongo ya ginong ilam jongi nadu kisiem hadu pastor JJM di Khosroy ibabu hakmat ningtong ya ka dustur ya ka hok long try ya ka jinglong lailui ban nom sate sakon hakino kino kibor anjo ka sorkar India. Takadau idon ya ka district council. Bukan ni, kai ka district council. Kiai kijing mentoy na ka district council. Ipat ba nga ko abanong ibitang kani ko way. Ladam don district council. Ladam don sectional. Don rang basno. Don dorbasno.
Mdondor bardong, mdondor barkur, mdondor barai, mdondor barhiba, mdon simdai kul along ni. Ngan si ayu pikan uksa keporit, dia ayu si marja khatsan, rai kahai kut bakau kurang basnong umma asupan terikam, upaterikan thap hapo patok, thap am yo sordar wakat, Henry habang alek se Supreme Court. Ongkum no ke Supreme Court. Mlak ban khang yo orang basnong. Namar ka kharnit ban riu. Ka parap ka grab ka balai. La kren syai ban pen kubor ya girang basnong. Ladam don district council dang don dang basnong. Dan di baong ba. Nim don borak kan dia siap. Ngam kwa ban ya kren teknikal tanang ni. Namar bagi babon ki rupai ba. Ngan soai tang gawe kan nuksa. Baka kendau ka siap. Hadu menta ngidang don bor badan ka district council. Haka paragraf ka bal arpo ka ongkum no tribal area. Haba ong tribal area bisu tu em. Kadi ke area jongi kirilum khasi. Ka state government Haus nam kat kendai spa new puai. Kasna ya ka Meghalaya Land Transfer of Land Regulation Act kat kendai spa new puai. Sngo kumba ka bor ka syong haka sorkar Meghalaya. Tenri kada pipule ba ya ki section ya ki clause ki badon haka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act agnes ban yu puai yang kumno lakhang ya kajing ya dia thiet berkiwai ki bamdai ki riulum tang haki jaka part r jong ka paragraf r4 jong ka 6 itu ka bamut ka sarkar do ka penontam ya ka sti badan hadis council ha polis bajar lak ban thiet non tribal Hajal ruk laban tit, hayu pen laban tit, namar bom don sti ante, tabahang ni don sti, kaya sti, paragraf arpau jong sik sidel kebaong bah, tik, ini ke area, di ban long tang ki tribal area, takadaw ni susu bawat ke kendeu ke siap, lakam don su paragraf arpau jong sik sidel tonget yanga. Bawat kalan dan sepatu kan bu agak tinggi apa mereka. Nama artikel karsau kelakan syai equality of right. Kamu buat bagi debate bagi bakop pesop. Dah dia syong bahagi kamera para baru yang harus benar Indonesia. Berpai bangan kelak. Hadu menda. Oh ngeting ya kasih katakan bang Hindu na Bangladesh. Kula banong Traisnong. Hari India bro kawai. Ong kumno kasih tang ha kijaka district council, tang ha kijaka jong kasik sidel, tang ha ki tribal area kasih kam terikam, balai kam terikam, kumno kan terikam, apakah dia ke tribal area jungi, apakah dia ke area jungi pasti kumno penuan tendro dah kasih ladam don kasik sidel. Ladam don district council tongai janga kasih ka terikam hari lum kasih jongi patang sansnam ngalong menderi halaka jongkari taruh don ki boong baka district council kam di kejar ke bapan haduk mentah ni ki balong Kristen ya pentok ya thok syong kurim don brom haki ying bakentang ngatrai ngidang penyetok katkum ka United Khasi Anjay Tengil District Council marriage katna sepasan pusau juga District Council ledam don ka juga District Council ngamtip hangno ka syongan kajim penyetok takadaw kat sabangi pai nyoi ya ka ikhtiar jong ka District Council hakaba di Longsua, di Mansua, di Labu, naga benta jongi. Ipal bahak dan menhakimi ki kendiat benai.
hendak senam. Kapag iskutan susyo kalong. Bangilana bansna. Yaka Kasil Autonomous District Council. Land Regulation and Admission Arajar Arpuway. Kani kalong banpen kubor. Ya kirang basnong. Baka nung kadulir. Bala isu da orang basnong. Katkum ka section 4. Jong kani ka Kasil Autonomous District Council. Land Regulation and Admission Act Arjar Arpuway. La Shongai. Baru kata dia kata orang basnong don bat ni au ya thok dulir ban kapor. Dapoy hakmat magistrate hakmat kaput yung under which statute hakano ka statute pithoy kan gitu. Henry katkum kaneka land regulation menginang dap kadon ka statute dia kata Shongai. Balesnya la tangil shanu kadulir balasain darong basnong la itu daga ain jong ka district council. Mana kini ki kendiat benai. Nyakran borobor kador basnong ka terikam man kapor, karai man kapor. Tang ba kata karai jong dar basnong. Hangno la tho hakot ain. Karai jong kaseng kentai. Karai jong kaseng samlasnong. Hakano ka ain. Gila benrai. Ni sultanat ba mentah apa kador basnong karai. Karai kumpala aibor berka ikhtiar. Katkum ka Administration of Ilaka Amendment Act Arjar Arpuway. Kaseng samla, kaseng kentai, habaki treikam. Katkum ka bor ka ikhtiar. Baitu daga an juga district council. Oh ki dorbar kur baru kata ya syong dorbar man kapor, ya rai man kapor. Don bat ham ya kajali hakakur dalek syakut yung ay ka dorbar kur jong pi lum dorbar ha halor kanu ka kendon juga. Hendak sultanat pemerintah baka dorbar kur, karena juga dorbar kur ka syong an katkum ka Hasil Autonomous District Council, Hasil Social Custom of Lineage Amendment Act Arjar Arpuway. Hang ni ngis ngautu. Ya ka jing koridor juga District Council. Ya ka jing koridor juga section. Hado mentah. Ilong kumni kumbang ilong. Naya pensan. Namar kajungan ke District. Ka District Council kajon ya ka judiciary power. Kadon ni ka legislative power, kadon ni ka executive power. Pini ya compare bat iwe dia ngam kuat bani compare. Pada piong ban pentan susu dengan yang menjur bat. Hang ni ngis kutu di paiba, ya ka jing koridor jong ka district council ka jong ni. Ha mentak ya keren ha artikel lais pan nyubu wait ya. Kadai ka jong ka sokar jila. Sikshidil tadi jong district council. Nganyakan sikshidil. Ajin angnot jong am dei tang ya ka bylaws. Ajin angnot ka jong agalong ban klain susu ya ka sikshidil lengba ka nega propose amendment. Da ka ba shimno katu ka ni kijingmot Naka artikel lais panju buai. Tep haka sikshidil paragraf ka balai. Kam de banam tak tin kendau. De banam lang kitin marpo kendau. Shim ya ka jingmut jong ka artikel lais panju buai. Baka ak jong ka parlimen. Ka ak jong ka sarkar jila. Kanon terikam. Ha ki paragraf lai jong ka sikshidil. Daka pamandra ika amendment haka paragraf kat RA. Banong no act of parliament, no act of state shall apply in respect of the subject as per the paragraph 3. Ya keren MDC election tapi akan bertanya sedikit dalam. Ni akan warna artikel na. Ngat dengan concern ya kari kasih ya mentah.
Nama lada ka im kari kasi im kejat bendriu jauh. Im kejat bendriu im kari kasi kejauh. Ipai mana kata kadau ngapai tang kajing keren. Kalau hasui. Sabar jong ka agenda. Nak kata dau kadang kajing angnut. Bangan kwa ya kajing kersan jong pi. Hoi kerpang ya kasnong maupat ku mengalong. Ngadon kajing sewik, ngadon kajing seujam. Compare lang rem lang job election boro-boro ngapoi bat pi na kapor. Men hakani hakalas election MLA. Hoi isi ubok kandidat. Hoi ki baro ko ni pediang bagalong kajing peniai ke jong play. Ngadang keren kai ki perlok ka jong bana mau pat ngong lada jok pa penisngai me kani layo hiban mat ulong kumnu. Tiang du lai sai. Tiang rei namar ba misno. Tiang nang su banong tiang tiang. Tangba kadi ke kabu ya pi menta pot dia. Daga jingwan jong ka mau pat sa mau khar pen forum ta. Kumba ong samla mo bakhadu bang join bat. Kani ke ngakar pat rit ya pi. Baru kinong mau pat. Ban ai ka jing kersan yang ban penjob hakane ka election. Ban ka jing penjob jong pi nga ka election. Pinyo ban tes ne ban mat. Ulong kumnu ba pensingai. Niatkan borobor. Ban ong hana. Ka district council kam kadai ban yang. Persya. Ya ka jing yurot jong ka sorkar jelah. Ka district council kan yang persya. Ya kiduk ya an kirai jong ki hing bisar lada di bandai hadu hing bisar bakri do jong karin ya lada piong ban ong baga district council ka di ban yang scam pinjit ya no apa district council ya tu ya ga pinjit ya kibala ayau kibala arangba ne pinjit ikena haga arjar khatsan ngatharai lada long CM ukana ate trai larisan MDC ndon snong shu menta trai disan sebab bersih MDC ndon snong shu trai ya bam tap jit ya nu ji rong ba oh mentalai ka sarkar jilla ka ban ra ka tu ka IMA Investment Meghalaya Agency ban thit khendeu da ka sarkar ani ni ki baduk ti banya pap thit khendeu ka sarkar dia maafi ni pandor sispa ki pandor arspa dia kita jadi kir kom pakat ka sorka nga setting balada don ki CM ki ba slot long ro barstam long nyangko mu jong ka sorkar Meghalaya jenjar pa ba nya ban persya ya kabadi ban persya compare dari ban mat haying bisara Supreme Court jong kari India compare lada hanu dan kami kirang ba ki ba yau. Nama district council dan kami kirang ba ki ba slow ki ba sempang. Baniada ya ka jing yuroi jong ka sarkar jila. Baniada ya ka jing yuroi jong ki bor jong ka ain hagi benda ba pher. Hoi hari ka si jongi ina don kam sibon ki ai gai. Ki kun samla ki kerdu jam. Kata kalau kami ki jing angnut jonga. Bon bagi companies ikan hun sentrai kam hapori khasi jongi iyo jing menjor di se council katba kisama jongi kim yo kam yo jam kajing angut jonga kalong tapi jet yang ham tam do yo ya ka committee banbo kawai ka kendon bagino ken hun trai kam hapo upur usam juga di se council Nginom ya keren ai khajna kan di se council. Ini akan swa kadang wut pila banai kam ikun sama di jongi. Lem kumta nginom ai kanu ka jimenjur. Bon gai ki bangang not. Kumta ki pai ba kane ngagar parri dia pi. Nang bangani pendap iki kam ki bedangsa. Ya ki snong ki tau, ya ki et ya ki hima, ya ki kori ki jaj, ya di se council, ya ka roi ka par. Kham tam lei. Lada Katkum kane amendment juga siksidil girung haka finance commission deka artikel alpha prapo ina yo kambon juju ka pisa
Barang makan di kepisah lesnya, nggak bergentiu, nak kementak aroi ke paru, hakirum kasih ke jongi. Nak kementaban pelihat plenty, iki samla, hakilat terikam terijam lu. Jadi kita orang katukan ni kijing angnut ke jonga. Kumtang akarpat ya pi barho kinong sosnong, jong ka maupat. Hakani ka election MBC. Nak kementaban scam ki hok long try jongi. Nak kementaban nek bansan, ban gentiwi ke diti ke dustur ke jongi. Ngau bahaban jit yang kumu korbar riti hadis sik council nang bahasa season 4 ino yi ya ke jingin kerman jong ri kasi jong yi kumta ngakan tu ya pi ipai ba baro banai galap yang akan ni election nang bangan yo ban sekri kat kum ke jing angnot ke jong pi kumta kar buai tarik jong ni punai February ya mi ipai ba Barban ai kejingsan tak basion ya kesyap ha kedur jongkep ni. Tang